Patal fatu lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo ia sofau. Ai mai sol tapu inga tama matina matua. Fela va mo mai ai tatu fasalonga le nei tula malo le soifu e usine fa. Ua whaalea ngai nai nei el whamsinonga mawalunga tutuunga. Po ai inga olo o tatala i tua le fionga le whaipule o ngā ngai whamonga tolu. Le sunga la aule le mali e tōpula ta Ivao Schmidt. O tutuunga o le tatala i tua e au fiai. Le tau fia o pepa malanga mali poti le ofisa o leo leo. I le whaai unga tamai ta i whamasino Justice tua tangaloa. I le soa sa fraile lua tolu o me. Na afua i le talsanga apilia la auli. Na ia lui ina ia inga e lua o ta uailunga. Mail whamsinonga whaaitu malo e pe o le tau fia o pepa malanga. Ma le saini le ofisa o leo leo i whaleata ias fraile. O le aso sulfao aperila le na fonga i nai le mta upulea i le whamsinonga mawalunga. Na angi ai, o le aso tolo o Januali, lea sa moli ai e leo leo i le sunga lauli. Ma isi i molianga i tolu o le conspiracy. E ese mai molianga i se fululua e sotanga i le whaio whamtalanga se se. Sa tatala i tuamatoe tula i le district court i le aso whao Februari lua o lua lima. Peitai, na te ena i lauli i molianga i le aso fitu o Februari. Ma tu mai ai i le aso le whamsinonga. I le aso lua sfuluono le masina le nei o me, e o le aso lua fitu e uni e lima vai aso. Peitai, i le whaatau le whamsino, o le tangata ua molia, e le ta usalaina vanga na ua whaamaonia. O aia inga fo i e tatalai itua, e le o se whai unga le na o le whamsinonga, po o le mata upu. O aia inga, o le mea whaapipi i e muli muli atu i ai, lea e iai le apili a lauli. O le whaitalia le na, a le whaamasino. Ma ele aini moli mau, e wha maoni ai, e ono sola la auli i fafo, ma ele ai fo isa mafua anga, e wha awa wai, na tutu unga e lua e pei, o le tau fio pepa malanga, ma le saini i leo leo. Ma ava ese ai e Justice tua tangaloa, tutu unga, ma ia ai inga, o te tala ai la auli i tua. Sai tia laulo tau manu ta vae, ono nei fuafuanga umma. Sa lope o vatu le se fulu mon tupu, malanga sa tau ono o waluai. Ia a ua ono sailapa. Ona ua tawai male anganga uipui le tūlafono. Ina ia tausi pel tūlafono. Ia lela sa ono sa ia nei lima masina. Saini asfarele uma ia maanga ia ia tawhia le whemalanga. Uio lea pi ia le tua whaaftailo na lofa mlonanga le lei. Ua te tala mai e le fionga le tamaitai whaamisino ia mata tuatanga loa lo ua vanoa. Ia e abe ese ai nisi o ai e inga mafatele. Mafatele. Ia ai ua whasa o loto ai nisi o tūlanga. Ia wae tele sola i sisi mea. Sa au whanau i nei mo wola i nei maulari fina ngalo le tua tanu ai fo ia. Uio lea. Ia ua langona le ngang whaaftai. Ma le vai sa fōlu ono me a matail whamsinonga. Le sunga la auli maisi. E pei o le teine tu stala Lisa Schmidt, whai pule ia fuleai, leo leo wha amalo lo ia li o wha tamulama, ma leo lunga li ile sunga Samuelu masivai. Ua ausi ai nei le 50% o tangata palota, mo le palota tele le lua o lua ono, o umaona le stala. Talu mai le aso lua o meo ana nafilu o lua lima. O atangi ai le si itia o le au whai o tangata le stala, e ui ina iaitu malo e le i afa lava le stala o lato lola palota e pe o palauli numera tasi sa le ngalua. Sa nganga tasi tolu male fa, faleata tasi lua male tolu, vai maunga tasi lua tolu fa. Pe tai o tu malo fo ia o lo ta uelunga, e mai le 5 selau i le 5 afe tangata e le i whaafowina la tau le stala mo le lua o luono. Mai tawina foi, o le tu malo pito silio na tele o na tangata e le i le stala, tu sa e 5 afe selau tolus fluono o faleata numera tasi. O le tu malo le nae o atu i le fitu afe fitu selau o na tangata e le na lola. O lo whaipule mai e le fionga manu le leua pa le tasala. Vai maunga tolu le si tu malo tele o na tangata e le i le stala lava, tu sai tolu afe valu selau lua lua, o lana lola e ono afe lua selau i valima. O lo fai pule mai ele fionga ile minista o tupe lau timu ia afua wele se va ai. Fale ata lua, e tolu afe valu selau fa ono ele ile stala o lana lola,
Ono afe lima se lau sutasi, o lo faipule mai ai, le fionga minsta ia le tini uen so o yalo, peitai. O le itu malova au fono ti, e le atua se afe o lana lola palota, na le valu se lau se fulu fitu, to e to a ono se fulu valu tangata ele ile stala. O le isi tu malo e na o le valu se lau sulfa tangata o lana lola, o le pā, to e se lau tolu se fulu ono ele ile stala. Fale a Leilua, na le fitu se lau fitu tasi lana lola, a e to e se lau fitu valu ele ile stala. Mai le lima sfultasi tu malo le tunu. O mai ta wina le si itia o le awha i o tangata palota i tu malo upolu. Ai pa u mau lalo lava le awha i o tangata palota o i tu malo savai. E le tau mate o le tulafo no fau ufa malo si ai. Le palota o le tangata i le mea o nofo ai, pe mata iei foi. O tele ai le au savai, ua li liu palota i tu malo o iai o lato fanua umia sa loto. E ui ina e le o whainu upe tau si lotu ai fo. O tu malo umala mo sa vai. Ua wha mawina le te le o le a whaina o la tau lola palota i le natu la fono. Maatangi ai tu malo upolu o iei whanua umia sa loto. Ua si itia le whaitau o la tau lola palota. E au fiai le atu fleata, atu vai maunga masanganga. O se tema tolu se fulu, lua o lua lima, e wha angata ai le listala, ma amata wala awa ilota ngata ele i listala. E ngā solo atu tutongi ala tau salatupe lua awhetala, e pe ona ta ua le pulenga o palota, o le listala, e le tutongi sa tupe. Inisi o tala lo solo ane lama mea lo fole lua i lua se fulu tau sanga o le tautua, a le tau manga mo e popo ngati, a le ufa mawina i le lo fa awau, o le swire shipping, e le fausia fa atele o le fale su isu i malavaenga o e lei, a le whanau o i tutonu o le Campus of Hope. Ma whaaftai ai le sunga tiana o fo ia mal company, peitai. Ua tau au inai fo ile mea lo fatupe whaaua o le Pacific Easy mane. Ma whaaftai ai fo ile fionga mange le Daniel a kau mal tamai teipule o le Moana Rentals le sunga a lili o le langi ane Chang i le whaaloalo mawalunga mo le whaamna tuina o le lua se fulu tau sanga talu o na whaavai le SVSG Samoa. Ele i maulava se to o le fioanga o le visa le i moe ui o le umane o whaai unga i fia o whaamsinonga i whanua i tuane o le fitu se lau lus frutolu eka. O le vai sonei ana nafi le stofi na talo ai le whailo inga atu stala ma le au whaasala lau sa whaia i le visa le i moa. Ma fola ai le fofonga o le sa wha inga matai le fioanga o le vi le sunga umulta i nafi le tua masanga. O la tau ua sa uni mo le whaamsinonga mawalunga. E talo sanga ina i le whaio se judicial review. O le lasanga leo mta upu tau whaamsidonga o whanua masuafa. O toi whaatino ina ua pāsial teu teu ngol tulafono whaavaya Samoa i le pālemene. Maa ngā waai nei o na toi fo iatu mta upu le whaamsidonga o whanua masuafa i le whaamsidonga mawalunga e māta i tuai po o iaini a fianga o ai ata tau a se tu talo sanga. Mai toi fo iane lava le mta upu le whaamsidonga o whanua masuafa molo na iloiloina. O le whaatala noanga fo i lea le fiu angam tu stala, na whamanino ai le sunga au multa ina fili tua masanga, le mafua anga o le whaasea tua ngalo le vi, mai le ilo ilonga o le aso sufa o me, lo o lua lima le na whaia e tusa ma le alo le tula fono, i le vaianga wha ma le vaianga liva, o le whaavai, ona ua mai ona tango fia le sui prestene le fiunga, afamasanga, so ona lole le isi ala tau talsanga apili, e whaasanga le fuatanga ma le tua o ile na fua ya whenga. O le nā ilo ilonga sa wala au lea solima o me, la wina alfa iunga lea so sulfa o me, ma toi amata i lava le isi ilo ilonga o latu o pililo na lua. E whaasanga alfa tula i asa ina o matai e to o lua o le vi. Ai mulmuliane, wa afia umatua i male fast fulwiva o ainga o le vi. Ia la mutu, ma loto so asale i mua. Le fionga le sui prestene sa lo te ale apili mua mua lea solima o me. O le ele ua whaoa o ainga e lima sultasi, ona o le fuatanga man whaatula i eseina na amata e matai e to lua, ai mulmuliane, wa afia atoa i le isi whaiva o ainga, e pe ona sao noa le sui o le fioanga. Sa te ena i le vi i le lato tusi, le whaamasino, i lalo tula fono vaenga whaama le iwo le whaamvae, o lo puipui ai ai ata tau mosa suenga tala whengai, rights to a fair trial. Ona ua whaauliuli tō le sui prestene, ma te e nai le talsanga le vi e au noa mas mafu angata tau, i lalo le tula fono mafu ai ono la tau wha se e tuangalu e se, mai le ilo ilonga. Se tau tua le nā lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le nefo iaso,
e wha moe moe le lofo le tua tātou tui whiro e wha poponga ai ma whaftai tuai i le Wendy's Design mai funga lei mo le wha la e.